Danas smo želi da prikažemo plank. Plank se smatra najsavršenijom vežbom na pokreće mišiće celog tela. Igraćemo se, pravit ćemo neke razne varijante, pa ćemo Mara i ja da krenemo da vi vidite kako to izgleda. Krenut ćemo od hoda na šake, ajmo polako. Idemo dole, hodamo, izlačimo se do pozicije planka. Ruke su ispod nivoa ramena, povraćam lagano. Stopala su nepomična, ustanemo gore, idemo dole, dišemo, to je jako važno, zadržim. Pazim da ne upadnem karlicom, da ne izbacim karlicu. Ajmo nazad. Jako je važno da stegnemo stomak. Još dva, dole. Idemo polako. Zadrži. Idemo nazad. Ustanem. Poslednji put. Izlačimo se dole. I pravilna pozicija planka. Spustit ćemo se na podlakte. Spremim i krećem. Noga gore. Idemo. Hop, pa vratim. Druga. Hop, otežamo malo sebi život. Odlično. Još. Još samo dva. I posljednje. Kolana, spustim dole. Aktiviramo istu mišićnu grupu, zategnemo ruke, radimo dinamiku, obrat, trudimo se da priđemo grudima što bliže podlozi. Raširim kolena, idemo, hop. Izvučem gore, hop. Spustim se dole kao za sklek, vraćam nazad. Idemo još, hop. Izvučem, pa se vraćam, hop. Idemo još, opa. Odlično, izvuci, spusti dole. Vrati, još samo dva, hop. Spuštam i vraćam. Idem posljednji put. Grudima što bliže podlozi. Izvučem. Idemo dole. Malo izlačimo se upravim gore. Hop. Izvuci. Idemo na bok. Otvorim stranu. Pogled za rukom koja ka plafonu. Spuštam ruku na bok. Ako ću lakšu varijantu, spustim se na kolena. Pukovi ka podu. Hop. I vrati. Izdah i udah. Hop. Lagano. Izdah i udah. Još dva. Idem posljednji put dole, vrati. Sredina. Druga strana. Idemo. Otvori. Pogled ka plafonu. Odlično. Spustim koleno dole, izvučem nogu. Bok ka podu. Hop. I vrati. Izdah i udah. Hop. Odlično. 4, 3, 2 i posljednji. Dižem se gore. Lagano vraćaj. Sredina. Ruka u uzručenju. Može. Krećemo lagano. Hop. Spustim. Hop. Spustim. Izvučem pokret iz ramena. Održavam snagu u tijelu. Čvrst stomak. Vrat u produžetku kičme. Gledam ispred sebe. Još dva. Okreni. Odlično. Ajmo reverse plank. Okrenem se i samo zadržavam poziciju. Namestim desna noga gore i krećem. Hop. I vratim. Hop. Eto, vidjeli ste kako treba vežbati, lepi savjeti za ovo jutro.